Ali ovo mi je bio jedan od najdražih pa sam ga zato pročitala. I sada ću vam reći 3 razloga zašto biste pročitali ovu knjigu. Prvi je razlog zato što ima puno humorističnih dijelova, pogotovo zbog Zmije i Brade, jer Zmija, kao što sam već rekla, ima gebis od svoje pokojne tetke i stalno frflja, a Brada se voli šaliti i imati neki kajkavski naglasak stalno koji je puno smješniji kada priča na tom naglasku. I zbog toga mi se jako svidjela knjiga. Druga stvar je upravo povezana za ovaj odlomak koji sam čitala, je zapravo ima tih jako lijepih dijelova u knjizi koji stvarno onako daju neku toplinu oko srca i zbog koje stvarno onako ta knjiga ima neko značenje i zbog kojeg mi je još više lijepa. I treći razlog je zato što imamo još neke likove, znači ne radi se samo o kriminalu, već imamo tu i Mirelu i Stelu i Beru koji ima neke dvoumice između njih dvije jer su blizanke. Te također imamo i Čitu koja je zaljubljena u Bradu i on u nju, ali zapravo to nekako pokušavaju saznati, onako zajedno proučiti o tome i zbog toga mi se isto jako svidjela Rima. Nema samo priče o kriminalu, već se dešavaju neke druge priče uz to, kao što su ljubavne i tinejdžerski problemi. I eto, to je to od mene. Knjiga mi se jako svidjela i zbog ovoga što sam vam rekla možete ju i vi pročitati. Ovako izgleda naslovnica i hvala vam na pažnji. Pozdrav! Created using Powtoon.